Assalamualaikum, ini tanggal 17 November 2025 aku loh. Sayangnya Miming sama anaknya kayak itu membawa tikus loh. Membawa tikus loh. Waduh. Memberi pelajaran pada anaknya mungkin piye kuwi kaya ngono kuwi. Terus aku ya takut ya. Aku takut tikus. Wah, hanya untuk bermain. Heeh, Taming. Nek kon bermain apa piye kuwi tikuse? Engko tak pendem lho engko. Wah, bermain. Oh, ibunya juga marai bermain tau ku mau. Yo piye ta kuwi? Walah. Oh, marai bermain. Masya Allah ya. Lucu juga ya. Lho ku lho, wes minggu tak pendem kok. Dulu. Sebentar lagi nanti tak pendem ya biar tidak dimakan. Piye ta? Oh, ibu kok baik sekali ya. Loh, diajak bermain. Oh, lah, lucu kan? Loh, piye kaya ngono kuwi? Lucu. Ming, ku jane belajari anakmu bermain to, Ming? Oh, alah. Oh, gitu ya. Wes engko sebentar lagi tak pendem tikusnya. Ya, biar tidak dimakan. Bahaya ki. Ming. Kamu itu bahaya. Yang kemarin anaknya sudah mati 2 loh. Oh, dipelajari bermain ternyata. Walah. Sik tak pendeme ya, Bolo. Nggak usah dimakan ya, nggak usah dimakan loh, kuwi beracun loh, engko sarano. Sik kanca-kancaku iki arep tak nggih mendem tikus, soalnya engko lek takut dimakan, engko sarano beracun tikuse dari sawah. Ini tak pendeme Bolo, iki tak pendeme kono Bolo. Ayo dipendem kono ya, melu to. Melu ayo. Melu ayo. Melu ra. Tak pendem lho Pak. Tak pendem nang kene Bolo ben ora dipangan karo si kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Amit ya tikus. Yo. Tikus amit nggih. Wes kuwi enggak oleh karo. Anggite tikusnya enggak boleh lho, tak pendem cuma ya ditotne lho karo kucing-kucingku. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal sampun subscribe bagi nonton. Semoga panjang umur.